Sokuluk rayonuna karıştı Жаңжер айылыбыздагы Равза медресебизден Дастан аттуу окуучубуз Аллах Тааланын халоосу менен бүгүнгү республикалык Куран жарыштан 1-орунду алды. Байгесине белегине 1-орунун белеги уна коюлду. Ал унанын баасы 15.000-ден 18.000 доллардын арасындагы ушунчалык багага бааланат деп айтышаттар. Дастан окуучубуз 2018-жылы Равза медресесинде Куран жаттап бүтүп, мындан чыгып ааламга кеткен жол айылдан башталат демекчи. Айылдан Куран Керимди бүтүп, ааламды кыдырып, Египетке барып, ал жактан араб тилин жана башка ислам илимдерин алып, илимин өркүндөтүп, бүгүнкү күнү мына ушундай ийгиликке жетип, баарыбызды кубантып отурат. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم شكرا وبالسعادة